Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Tablet ya ENKI, tablet number 1, part 3. Kara video ye ke ipotse gore ke nyake di-pictures gore gore tse le gore mohlomongwe di ka represent batho ba ke tla bego ke bolela ka bona gore le kgone go kwešiša gore ke bolela ka mang then shuena okay a se kgone go kry-a di-true pictures tša bona well tsona di gona mo di-internet but kgotse le gore o kgotse le gore di a šomišiwa mo di-videong tše dingwe and then ka ne ipotsa gore okay ke rata movie o mofeng ke rata Lord of the Rings ka re ke tše some of the characters tša Lord of the Rings and then ke šomiše tšona tše le gore ga se di-picture tša bona tša nnete but ke di-pictures tše le gore ke tla ba ke di šomiša go laetša each and every character ye ke tla bego ke bolela ka yona from part 3 ye go ba o fitlhela mafelelong a di-tablets tša rena mo di tlo go felela gona. Okay, a re thomeng ENKI tablet ene pele ke thoma gore o kgone go understanda story se ke tlo gopela gore o thome di-video tše kua morago kua lebelela family tree ya the Anunnaki o theletše story se ke se boletše go sa the Anunnaki tlholego ya lefase and then from there o kgone go tsena go di-tablet o thome ka tablet ya mathomo e sa le ENKI but o thome ka part 1 ya yona o lebelele part 2 and then o kgone go theletša part 3 gore o kgone go ša gore na part 3 ge re bolela ka ena re tla ba re bolela ka eng re lebišitše kae ntle le gore o lebelele part 1 le part 2 o ka se kgone go kwešiša gore na story se se tšwa kae se lebile kae. Mo tablet number 1 part 3 re tlo bolela ka Lagma. Lagma e bile kgoši ya Nibiru pele ga Alalu. Lagma o bolailwe ke Alalu ka ge Alalu a ile a mmakiša bogoši. Re tlo bolela ka Alalu. Alalu o ile a claima go ba a descendant ya Anshagal. Anshagal e be e le o mongwe wa di-ancestors tša go tšwa go kgoši An. Re tlo bolela ka Anu. Anu e be le a descendant ya kgoši An. E be le a true heir to the throne go ra re kena sentše a tšee bogoši. ENKI tablet number 1 part 3. Ka ge Alalu a ile a tlhalosa gore yena o na le the royal blood goba the royal seed gomme a tšwela pele ka gore Lagma o be a sena the royal blood goba the royal seed. Re gopole gore Lagma ke kgoši e bego e le kgoši ya Nibiru pele ga Alalu gomme Lagma o ile a bolawa ke Alalu. Alalu o tšwetše pele ka go tlhalosa gore Lagma o ba sa tšwe ka bogošing ga ana madi a bogoši gomme yena Alalu e tla ba kgoši ya Nibiru e mpšha. A bolela gore ke yena modulasetulo sa bogoši wa nnete or the true heir to the throne. Alalu o itše go ikana gore o bolela nnete a bewa bogoši. Go bile le prince ye nngwe yeo e ilego ya belaela ka ga go bewa ga Alalu bogoši. Leina la prince yeo e be e le Anu. Anu e be le setlogolokhukhu sa An go tšwa ka bogošing. O ile a laetša le family tree ya gabo gomme ba bantši ba ile ba support-a claim ya gagwe. Alalu o ile a tsebišwa ka seo gomme Alalu a amogela Anu gomme a botša bohle gore yena Alalu e tla ba kgoši ga jwale mola Anu e tla ba the crown prince ka ge bobedi ba bona Alalu le Anu ba etšwa ka bogošing gomme ba ena le the royal blood e le bona ditlogolokhukhu tša An. Alalu o tšwetše pele a re Anu e tla ba the rightful successor o ra gore the rightful heir to the throne. Alalu o tla re nakong ya ge a tloga setulong sa bogoši Anu a se dula gomme ya ba kgoši. O tišetša kwano ya bona Alalu a re Anu a nyale morwedi wa gagwe. Go bile jwalo gomme Alalu a dula setulong sa bogoši gomme a ba kgoši ya Nibiru e mpšha. Ka tlase ga pušo ya Alalu o ile a laela gore go agiwe di-celestial ships e lego di-spaceships goba di-UFO
unidentical flying objects tše ntši tšeo batlago go di šomiša go nyakana le gauta the Hamad bracelet. Go ile go a reportiwa gore di-celestial ships tšeo di šomišitšwego go nyakana le gauta ga se nke tša boa, gomme Alalu a re a go dirwe le go šomišwa the weapons of terror e le go di bitša tše kotsi, gore ka tšona go bulwe ditsela tša Nibiru le di-volcanoes di kgone go ba gona. Gomme go bile jwalo. Le gopole gore mola lefaufaung go tletše di-meteor rocks tše dintši, ka fao di-celestial ships tšela ge dintši di sepela kwa lefaufaung ka nako nngwe di thula di-meteor rocks goba di-meteor rocks di wela godimo ga di-celestial ships. Di-meteor rocks re gopola re ke maswika a di ke boletseng ka ona ka part 2. Ka lebaka leo ge di-meteor rocks tšela di wela godimo ga di-space ships, then di creator a bomb, di bomba di-celestial ships, gomme di-celestial ships tšela di swe le batho bao ba lego ka mogare ga tšona. Dithaba di ile tša šuthišwa, di-valleys goba nkare space se se lego gona between dithaba se ile sa rurumela goba tša tšhikinyega. Eupša pula yona ile ya gana gona, gomme moya wa tšutla ka maatla. Ka mola ntlong ya bogoši, Anu o be a treatiwa jwalo ka a servant goba mmereki goba lekgoba la Alalu, instead ya gore a treatiwe jwalo ka a prince, the heir to the throne. Go feta moo, batho ba Nibiru ba ile ba tlogela go khunamela Alalu, ba ile ba tlogela go mo direla goba go mo theeletša. Alalu ga senke a tliša tharollo go Nibiru, eupša mathata a ile a oketšega. Alalu o tlišitše matshwenyego le ditlaišego fela go Nibiru, gomme a no ganelela setulong. Ka nako ya the 9th Shah, go ra re Shah ya bo 9 ya Nibiru, Anu o ile a thoma go challengea goba go ba kgatlhanong le Alalu. Anu le Alalu ba ile ba thoma go lwa, ba lwela bogoši. Ntwa ya bona e be e le ya matsogo e se ya dibetša, go ra re ne ba ilwa ka matsogo fela ba sa lwe ka ditlhabane. Ge ba ntše ba ilwa, Alalu o ile a koba khuru ya gage gomme a wela fase. Alalu o ile a fenywa mo ntweng yeo. Anu o ile a bitšwa kgoši e mpšha ya Nibiru gomme a boa setulong sa bogoši. Seo se ile sa tšhoša Alalu kudu, gomme a decida go tšhaba planeteng goba legodimong la Nibiru, ka ge a tsebile gore ba tlo mmolaya, ka ge le yena a ile a bolaya kgoši ya pele ga gagwe yo e bego e bitšwa gore ke Lahma. Alalu o ile a tsena ka gare ga spaceships a sa bonwe ke motho, a tšea le dibetša tše kotsi, gomme a tšhaba Nibiru. Ga go motho yo a monnego ga a tšhaba. O be a tšhabelago ye nngwe ya di-planet tšeo di lego gona mo lefaufaung. Ke yona mafelelo goba the end of tablet number 1. Gomme a re kopaneng ka tablet number 2 e sekgale. Ke a leboga.